Ćao svima, u prethodnom videu pokazali smo kako podesimo ponuda, ali nismo dodali cene, to je bio Hotel Moses, dodali smo template prevoz što koristimo, dodali smo popuste i uradili smo aranžman sa template data. Ukoliko želimo da sve ove date normalno unosimo ceni, idemo iz menu, sistem je ovo otvori i možemo da podesimo cena za svaki termin. Kada to uradimo, možemo da biramo da li da objavimo sve termine ili da objavimo samo mali deo od njih. Idemo kreiraj. Sada, ukoliko išli u booking, zakup paketi, u svi smještaji mi ne vidimo tamo novi hotel što smo dodali. Kažemo da još back office podešiva ponuda i tako dalje. I ako tu u aranžman idemo na objavi sve, i onda opet provjerimo kalendar, evo hotel, ta jedno studio sa sve smene. Ukoliko želimo da ugasimo neka smena, to se isto tako radi tu. Ovako. I sada nemamo ove prve dve smene od 35. i 6.6. Ukoliko provjerimo tu. Evo, to moj se krene od 13.6. Tako da to je bazično podešivanje i objavljivanje ponuda. A može da provjerimo tu. Popust za rane rezervacije. Ovdje nije nam bitan broj odrasli, pošto cena je po sobi. Pricing type by room. Popust se aplicira ukoliko želite, primjer putnik ukoliko ne plaća u cijelosti ili ne ispuni uslovi za da uhvati taj early booking popust, samo ovo koristimo i evo imamo redovnu cenu. Tako da to je to ukratko kod dodanja cena i objavljivanja. Edit se pravi na istom mjestu cena gdje smo ih postavili. Sljedeće video vidimo kako uradimo last minute ili special offer discount popuste u toku prodaje. Hvala vam.